Kalau lihat pemain Indonesia, 볼 넣으면 그냥 볼만 차려고 해. kalau ada bola baru mau main, baru mau 두 lari. 번째, 세 번째 Yang 이런 kedua, 옵션하고 yang 정말 ketiga, 안 해. nggak ada buat kalian. 볼 축구의 첫 번째는 주의를 Pertama, 보는데 이 lihat 주의를 situasi. 전체적인 Tapi 그림을 artinya lihat 상대하는 situasi. Kita harus baca keseluruhan gitu pertandingan. 그래야 Kayak gimana. 니네들이 우리가 bekasi 했듯이 훨씬 재밌는 Baru kalian bisa juga 그게 kayak di 들어간다는 Bekasi ya 그렇게 gitu. 돼서 Kalian 더 bisa 좋은 main 축구 할수 있다. lebih baik lagi gitu kualitas kalian. 우리 인도네 선수도 보면 Kalau lihat pemain 볼 Indonesia, 넣으면 그냥 볼만 차려고 해. kalau ada bola baru mau main, baru mau 두 lari. 번째, 세 번째 Yang 이런 kedua, 옵션하고 yang 축구하려고 ketiga 생각 안 해. nggak ada buat kalian. 볼 넣으면 내가 어떻게 Pokoknya 잘해보려고 kalau 하지. bola, bagaimana kalian bisa tunjukin? 이 다음, Itu aja 다음 dipikirkan, 생각들을 안 한단 tapi 말이야. selanjutnya kalian nggak dipikirkan gitu. 이해했어? Paham semua? 그래서 내가 항상 훈련하면서 머리를 Jadi 써야 makanya 되고 coach selalu bilang 생각해야 되고 harus berpikir gitu. 그렇게 해서 우승대 Itu yang 얘기하는 거야. ditegaskan terus kepada kalian. 그러니까 우리 선수 그런 걸 판단해야 된다. Makanya kalian harus bisa ambil keputusan dengan baik gitu di pertandingan.